Салом алейкум, ба мо бардоре ки тамошо кардастен. Ман одаме ки гуфт гапо просмотром галтидаги дазами задакине ки азик нестам баро ки скоро бом мехеза скоро просмотро як хеле меша ки талха я барбар мекафа. Барои чи скоро хатон мефаҳмен. Уже ай дина саршидаги ба куска пай рози той сай паре рози доргуа саршидаги ба. Ами хотир бардоре азиз. Мерава яна ки скоро мефаҳмен чи гап чапо меша ва як репаки дига камтаракша зинда мехонем. Почему до охири рэп да як задача ҳастай ҳородамое ки хит карда мекунанд хит рэп. Замоне расид ки иқроршам тарсай да дилам, замоне расид ки иқроршам дар рӯи қилам, замоне расид ки мушкилам май қуввам зиёд шид, замоне кайфои кардагим имрӯз мада зиён шид, замоне байни ман ва мухлисом набуд посредник, замоне дида тарс набуд ай ягон саперник, замоне пацани бесум будам дурандеш, замоне ма дар рэп як раҳ доштам фақат ба пеш, неки замона дига шид сума диди камбағал, ҳама ҷо боло гузар сари таваққи серсағал, аёд бировар нархи пирашки Андромедара, аёд бировар ки тоша ҷадидон Тайсон мехара, рафули не 70-27 хона мебара, студия намефорид рафтан бе шаман бешара, хидма гуфтам дар бораи кетои номард нахон марам, дига карда худ ранги дигарон наход, ай кетом нолидан басай, савол додам да хидам шон, бугу чи ай фарқия да байни мирғи тихм мирғам, аввал тихм буд ояндай тихмам мирғай, тирам аст ворам аст фарқият дар чашмои сирхай, ҳозиам ам мухлисдор ҳозиам дар репит, ама пеш рафтан наметонам худ наметам саперник, ҳар фортичка ёфтам ай берун шодка дора. Бардори азиз, озираш тагуфти гапоам қашан навистагим, шумо дам як задача ман дар бораи саперникам рэп хондестам. Савол кадоме ки хитка да комментар рэп нависа кие саперники ман ва кира да назар дорам гадак мек. Ва бардори гироми қадр шумо да тавсия метем, як канали бардор буна ки конкурс кардиста, ҳамаги 1000 билет дора. Дар конкурсуш дата мошин дора ва якчанда призои пули дига дора. Шумо да тавсия метем ҳамин бародари мо дар круги каналша мемонем, медорем дастгириш мекунем, шернара подписатсияш мекунем, лайкш мемонем, кадоме ки желани дора марҳамат билет мехара айнен бародар. Ина каналш Солеҳ ТВ.